Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsarita daruman kan Estela, ket winaswas to'y balasang ti ayan ayat da. Gaputad dan sabali akayan ayat to'y baro. Inkeddeng ni Estela nga agsublidan iti lugar da. Tangay awan ng tigapuna nga agbayag da iti syudad. Kabayatan na, kinid daw manen ni Carla iti amana, nga iso ti makisarita ken ni Roman, tapno agkalaysadan. Ita gagayam, denggan titulo iti serye tayo ita alawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kayat ko nga agkalaysa kamin. Imbagak matkan ka, nga urayam nga isutim ang isingasing iti day taabanag. Ngam papa, kayat ko nga agkalaysa kamin. Sige, bayam, takasaritak ni Roman. Agyaman papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat mapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalaysa kamin kan ni Roman. Ala, bayam, takasaritak ni Roman. Ayabak to iji opisinak. Agyaman papa. Oh, inarakop nakmeten, iha. Papa, agyaman naragsakak unay. Roman, mapan ka kano iji opisina ni boss. Kaya't nakaama kasarita. Ha? Anya nga tati ibaganakan ka? Amang ano nayunan na tesweldom. Anya? Apay mat akasta tinakunam. Gaputan nagagat ka unay. Si kantay empleyado, ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabitlaeng. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na ti sweldo tayo. Takas tati ko na idi. Nga ingato na ti sweldo tayo. Areglado lita. Ibagak to kan ka, no anyat ti ko na ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko kan ka. Dayta, kat no umanugot ka. Anya dayta, sir? Kaya't ni Carla ngagkalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga irangrang kanyak. Akasarita ka kano, maipapan iti dayta abanag. Sir? Isu nga ita, kasarita ka. Ano mabalin? Agkalaysa kayon kan ni Carla. Sir? Ala, ikan kay ti gundaw nga agpanunot. Ket no makaikadeng kan, di ka bumdeng nga umasidag kanyak. Ket ibagam, no anya ti pangadeng mo. Wan, sir. Amum ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan laket, sika ti linaon ti bibig na. Sir? Ket sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalaysayo. O anya, nagsarita kayo kan ni boss? Wan. Ngam saan na dito iti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumwarta nga rod inton lunch. Sige. Serious ka di dayta nga imbaga ni boss? Wan. Serious para kanyak. Papa, naibagam ka din kan ni Roman nga agkalaysa kami? Wen, iha. Kat, imanugot ka di? Imbaga kan kwa na nga agpanunot pa'y. Kat no nakaikadengan, ibaganan tulat na kanyak. Ha? Apay akasta, Papa? Iha. Bayan ta nga isu ti mangikadeng iti dayta abanag. Sige, Papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag.
Takayat ko nga agkalaysa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, adday tanti in order ta kananta. Kasla sana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni boss. Takasla mariribukan ka. Kaya't nangagkalaysa kamin kini Carla. Anya? Ay, day tagayam tinagsaritaan nyo. Kunak no maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat. Agkalaysa kayo nga rodan kani Carla. Jack amo no umanugot ako inusain. Mariribukan ako. Ala panunutom ana imbag. Narigat nga ikalaysam ti babae, adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gayam an anak ko. Kat, nakitam ni Roman ijay syudad. Wala nang. Nagsarita kami. Ay, Naliday kamot, anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Ay, kastagayam. Iso nga ita. Lipatak matan ni Roman. Anak, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngay ngayod. Kasta at talaga, anak ko. Dumteng tipan nakapasakit. Ngam dumteng tulat tamat tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta kan dita syudad? Nasayat lat ta, Tatang. Di ka kadiag bakasyon dito yung lugar tayaw? Kailiw na ka na nakaw. Ha? Agbakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito. Sige, Tatang. Agbakasyonak. Urayan nyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman, ano dyan ang ko ngayong bagam abakasyon? Kaya't ni Tatang agbakasyonak ka na. Agbakasyonak biit. No kasta? Dayto yan tigondaway, Roman. Agbakasyon ta adwa ijay lugar yo. Sir, agbakasyonak biit idi lugar mi. Uray siya, sir. Agbakasyon ako kumamat. Sana balay. Taitalaan nga aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parikot iti dayta. Sana balay. Tasaan kayo mat sigurong agbayag. When, sir? Saan kami nga agbayag, sir? Sige, awan parikot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutak ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta? Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka. When, Papa? Nulakat imanugot. Sige, sumurot ka. Amukmat anatalgad ka no iso ti kadwam. When, Papa? Sige, isaganak dagiti masapsapol ko. Agbiyahe kami inton bigat. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launa iti anak ko kan ni Roman. Kat isupayon ti agragot iti panagkalaysada. Hello, Roman. Kasano? Nakarubwat kayon? Wanlito. Alang nga, Rod. Umuna ako na. Agkikita tayon to ijay lugar tayo. Wanlito. Roman. Sumurot ka di talaga ni Carla? Bayam lata sumurot. Alang nga, Rod. Kastapay. Agkikita tayon tulatan ijay lugar tayo. Bye! Ay, intulok ni Roman sumurot ni Carla. Anya nga iti kayat asawan day ta.
Papa, agpakada kamin? Sige, katagan-anad kayo. Roman, italagkukan ka ti anak ko. When, sir? Carla, di ka agar aramid iti jak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti madi nga ugalim. Ni Papa mo't? Sige, agan-anad kayo iti panagbiyahiyo. When, Papa? Roman, anadam ti panagdrive mo. When, sir? Sige, agpatuloy kami. Sige, gumatang kan itilakok, Sebyaw. Nagduduma anatang dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na, anya nga abalayan. Ketwen, agayan ayat nga rod daruman ken Estela. Di agabalayantan. Ay saan? Ngamen, addan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, hino kasta nga raud. Datan ti agayan ayat. Ay, mangrugi ka manen, Sebyaw. Ala, gumatang kan itilakok. Tanusaan, innakon, tadi ka manakak. Ala, gulpiak manen talakom, Dorocha. Tapno saan kan amabanog nga agisursor. Nasabat ko manan ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sana bali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga rod, iti kastang ar-aramiden nyo, tatang. Isuadi yun ulitin. Bay aman tayad adak asutilain? Anya? Ay unay kayon, tatang? Sana balay, tawan matdakas nga ibagbagak ken kuana. Anya nga min ay hati ibagbagayo kan kuana, tatang. Ibagbagak lang mo't pintas. Akas lasabong anagokrad. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Isu apang nga asiyo. Saan yun nga ulitin, nakababain. Hoy, Estela. Oh, apay. Ada ka sa pulam? Ibagaklaan tinaamwak kinilito itay imawag. Nga anya? Agbakasyon da kano dito lugar tayo. Nalabit ang makasangpet da inton malam. Isurot kano ni Roman ni Carla. Kastati ko na ni Lito. No apay nga isurot na pailaang daya ababay. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan itilamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan-ayat na. Winaswas kon ti ayan-ayat mi. Ngam, masairaklat ta iti dayta nga impadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito'y hotel. Gaputamok asaan ka makaanos ije balay. Ay, siya ka di lang, tagyan dito'y hotel. When? Sige. Panawan kan dito eh. Ay, diyak kayat. Sumurutakan ka, ijabalayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka ijabalay. Angam kayat ko makita ti balayo. Iso sumurutakan ka. Sige, adakan ka. Ibatik latan dagiti kawas ko diti hotel. Ta sumurutak, ijabalayo. Urayin ta. Tanapan insagana ni Roman ti merienda tayo. Wan tata. Daytoy gayam, ti balayo. Wen, Carla. Daytoy tinano mo abalay may. Ketsak ti amana anataer. Imalaganyak ti anak ko, miss. Isu anataer mate. Di mo aya makita anataerak? Ha? Kita ngamin ti rupak. Ne,
Agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada pumintas ka no agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige, agmerienda tayon. Kaya't pasensya kan dito'y balay mi, Carla. Sana kas iti balayo adakkel, ken de aircon. Okay lang, Roman. Carla, amom ka diti aglaba? Ha? Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agsagad? Ha? Kwa, tata? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti aglampaso iti datar. Ha? Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agtutbrush? Ha? Siyempre, amok Kunak no di mo amaw, ta isuro ka pa'y kuma. Da kayo talaga, tata. Noan niya laditan ti ibagbagayo. Ala, husto day tan tatang. Ituloy tayong ti agmerienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan ayat ita ni Manong Roman, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang kunam kanyag. Gapo ta asawak ton ti kapsat mo. Kat si ka ni Lisa. Saan ka di? Wan manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito'y lugar mi, manang. Idi pa lang nga ibagbagak kan ni Roman nga agbakasyon kami dito'y. Ngam, di na kayat. Manang. Baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin iti langam. Wen? Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? Wen? Agkalaysa kamin to iti mabiit. Kasta? Inton bigat, kuyugan nak, Lisa. Agpasyar ta dito lugaryo. Siya kon ti makaammo iti gastos ta. O sige, manang. Kuyugan ka. Rabiin, aginanakan. Agawid akmaten. Saan kan nga agawid? Dito'y kan. Saanen? Amumaten ija balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ijay. Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, mabalin ka di agsarita ta, maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta? Ay ayatan nak ka di. Ha? Kayat ko abaliksam nga ay ayatan nak, Roman. Sige, panawan ka nito'y hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy akon, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan dito'y? Diyak kaya't tiagmay-may sa dito'y. Panawan nga ta ni Roman ni Carla iti hotel. Gagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.